Good afternoon po sa ngamin. Pangunom na po ading wanta na pagnovena kay Nostra Señora di Katipanan. So bago po kita magnovena, mag-rosary po muna kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father Almighty. Thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most thy mercy. The first glorious mystery is the resurrection. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most your mercy. Mary conceived, O Mary conceived without original sin. Pray for us. The second glorious mystery is the Ascension.
Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Now and ever. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven. Especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without original sin. Pray for us who have excused to thee. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most divine mercy. Amen. O Mary, conceived without original sin. Pray for us who have rescued. The fourth glorious mystery is the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, My Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. O Mary, conceived without original sin. The fifth glorious mystery is the coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of heaven and earth. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. As it is as in the give us our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of your divine mercy. O Mary, conceived without original sin, Pray for us who have recourse to thee. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, a most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech you, that by meditating upon the mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of our faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Amen. Novena sa mahal na Virgen Nostra Señora di Katipunan. Sa ngalan ni Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Madya, Espiritu Santo, panua ang puso nin sa imong mga devoto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itao mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing an gabos mahaman, asin mabago an kinaban. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo ang puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa samo na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog nin kadunongan, huli ki Kristong kagrangnan niya mo. Amen. Pagsulsol. Diyos, na daing katapusan, marahayon na daing sagkod, kami ang parakasala na orog karaot, naglagpas kan sa imong katugonan, nagsulsol kami, nintudok sa puso, na daing na magkakasala liwat. Magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang, huli kan sa imong pagkamamoton, asin pagkamaherakon, sa imong mga linalang. Amen. O Maria na ipinangidam da inaulaktan in kasalan na orihinal. Pamibi mo kaming mga minadulok sa saing. Pamibi sa gabos na aldaw. Maugayon na Diyos amanin pagkaherak, huli sa pagkamuot mo sa mga tao, binuot mo na an sa imong bugtong na aki, manitawo, asin ipangidam ni Virgen Maria di Katipunan, nagtios kan gabos na sakit. Kaya nga ni amang maherakon, nakikimaherak kami sa imo, natawan mo kami nin grasya. Siring man sa imo, o mahal na Jesus, akuon mo lugod ining dulot mi sa imong mahal na ina, Nostra Señora di Katipunan. Ikaman, o mahal na Virhen, buot ming erokyaw sa halangkaw na tingog, na angaran na ini nakakabawas kan kaanggutan nin Diyos, asin nakataong kapatawaran kan samong mga kasalan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya, na samong hinahagad sa novenang ini, kung igo sa buot nin Diyos, sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay nin samong kalag. Amen. Ikaanom na aldaw. Kaptang kan historia. Kan mga taon na 1791, 1896, 1857, 1917, 1918, and 1920,
19, nagkagutom asin dakol ang nagtios, huli tamayong kinakakan, tan paroy natutong, kaya dai nakaani. Sa mga tawo na kimaherak sa Dios, asin kinyosra Senyora di Katipanan, na makasalvar ka ining pagtios, asin dinangugman sinda. Kaya uminaranin makusog na nagkakapirang aldaw, asin naulian si mga tinanom. Pamibi, o inang malinigon, Berhen de la Limpia Concepcion, mahal na patrona kaining samuyang banwaan, an sa imong mahal na ngaran mabini, orog kabanal, alagad inaapod kanya mong ina nin Katipanan. Huli takan kami agawon mo sa panganib nin pagkagutom na nag-aabot sa muya. Haros ta garadan nakuta kami, kundi ang imong mabagsik na tabang. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, malinigon na ina, na dailogod mangyari ang siring na panganib. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagrang nanyaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong poponang si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa orasin sa mong kagadanan. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagrang nanyaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong poponang si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa orasin sa mong kagadanan. Amen. Ave Maria, pano ning grasya, ang kagrang nanyaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong poponang si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa orasin sa mong kagadanan. Amen. Huring pamibi sa gabos na aldaw, giromduma o maugaya na Virhen Maria, inanin Katipanan, nasagkod ngunyan, daipa na dangog na ansi isayman na napaalaw na sa imong pagampon, o huminagad kan sa imong pagtabang. Pinabayaan mo, kaya ngani ta nasasadol kami sa imo, Virhen Maria, nin mga virhenes, asin ina miman, sa atubang mo, nagngangayo-ngayo, asin nakikimaherak kami, Hari baya pagsikwalan, ina nin Diyos, an sa mong pagngayo-ngayo, ata nga ni ipakita mo sa muya, an sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamaherakon sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtautulos kan sa mong hinahagad. Amen. Gozos. Ina niya mong paalawan, na sa mo nag-ataman, kami sa imong kahirakan, o Virhen nin Katipanan. Kan 1711, lumininog nin Makuri, katakutan labi-labi, tawo sa banwaan na ini. Guminaak itong daga, ang takot da ikawasa, kan mga tawo sa nabwa, kahandalan na dakula. Kami sa imong kahirakan, o Virhen nin Katipanan. Haloy na dai na untok, itong makusog na linog, katakutan uminurog, nin sa mga tawo gabos. Naisipan ninda kaidto, luminuhod sa sagraryo, sa atubangan na gayo ni Jesus sa sakramento.
Kami simong kahirakan o Virhenen Katipanan. Gibo kan kamagurangan, sindangani na paalaw, sa Birhen inatang mahal, para surog na dalisay, nagngangayo-ngayo sinda, kiinang Santa Maria, na kun mahirakan baga, na anlinog iontok na. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Sa pagngayong-ngayong urog, sa udok, sa saindang buot, tulos itong dinangog ni Maria na maimbod, kaya niya pinauntok, itong makusog na linog, kaugmahan di matapos nin sa mga tao gabos. Kami simong kahirakan. Virhenin. Sa pagpapasalamat ninda, si pagtipan ginibo na, maski aking sa tulak pa, sa pagtipan kaibana. Sa taon. Sa berhen kan mga limos, sa pagiromdom ng gayod, kan sa indang pagkasurog. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Kan ining banwa abuton, sa mapanganib nin panduron, ubos na si pananom, tawo daing aanihon, ang berhen mahal na ina, iyong naherak sa tuya, inilikay ining banwa sa panganib na dakula. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Kan ining banwa abutan, kan bahang may kakasugan, si tawo takot ng marhay, ninhuli sa kararuman. Inihong mahal na ina, nagdarang ugay sa tuya, ilinigtas ining banwa, kadtong makusog dakula. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Kan banwa na iniho, inabot nin mga bagyo, makusog na totoo, takot na si mga tawo, an may herakon na ina, iyong nagampon sa tuya. Inagaw niya ang banwa, kaitong piligrong dakula. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Sa banwang ining nangyari, sa pagkasulong labi-labi, sa katakutan makuri, nin sa mga tawo digdi, an maugayon tang ina, iyong nagtabang sa tuya, ipinangalad ang daga, pag-alaman na dakula. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Kan ining banwa abutan, kaitong tiggutuman, tarutong sikat tinamnan, huli sa init nin saldang, an banwa pinaoranan, dai kita pinabayaan, an inatang sinanglitan, ginhawa nin katinamnan. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Kan umabot ang pagdiklom, kastigong orog karigon, huling nagtugaan mayon, nin Diyos na sa tuyang poon, si mga tawo takot na, kaya nakaisip sinda, umarang paampon, bagas, kaining sa tong ina. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Ining banwa kaibaman, kan nasabing kadikluman, oranin gapo asin baybay, abo sagkod kalayuman, an marahayon tang ina, an nangataman sa tuya, pinaliwanagan ang banwa sa herak niyang dakula. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Ining banwa kan abutan, kaitong mga kahilangan, dakul si mga nagadan, takot na si katawuhan, an mabansayon tang ina, dai sa to nagpabaya, an kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. An nag-aging duwang gera, nakalikay ining banwa, ninhuli sa tabang niya, an gabos na ginhawa, kaya dita malingawan, naarangon pamibian, tanganing sa tong itauman, an biyayang karahayan. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Sa linog na makusugon, ining banwaan agawon, sa geraray rinoromdom, katipanan kan panahon, naan kapanugaan, inuotob na geraray, suruga kami nin marahay, kami man mapamuraway. Nasamo nag-ataman. Kami simong kahirakan o Virhenin Katipanan. Antipona, pinaorog karahay o Maria na nangidam, kanharaw halang kawing aki nin Diyos na kagurangnan, orog karahay sa gabos na mga babae, sa ibabaw nin daga, ikaan kamurawayan nin Jerusalem, ikaan kaugmaan nin Israel, ikaan kaumawa nin samuyang banwaan. Pamibi, o Diyos sa malinigon na pangidam, sa mahal na Birhen nin Katipanan, inandaman mo nin maninigong erokan, an sa imong aki, iniligtas mo siya sa anuman na dikta, huli sa pagkagadanin sa imo mansanang aki.
Nakikimaherak kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo. Huli kay Heso Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mo, nabubuhay, asin nagahade, kasaronin Espiritu Santo, Diyos sa panahon na diing kasagoran. Amen. Huring pamibi sa gabos na aldaw. Wait. Pagbabagong tipa. Pagbabago nin pagtipan. Aman niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kami an sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutubod sa imo bilang sarong Diyos na makakamhan, kagibo nin langit asin daga, asin kay Heso Kristo, na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo ipinangaki kay Virgen Maria, nagadan, nabuhay liwat, asin suminakat sa langit, siring man, minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni inang katipanan, sa mong ginigiromdom asin binabago, itong pagkikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711, kaya Ama, kami nanunugangon yan, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian, ang istoryang nangyari kaitong taon, 1711, kan samong ipahiling an sa imong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo, na masamuyang pagpipistahan taon-taon si inang katipanan sa paaginin pasasalamat sa banal na Eucharistia sa paghinapos kan bulan na Hulyo, na magaatang kami nin limos asin tinagba, tanda nin samong pagpapasalamat kan sa imong ugay sa samo asin pagmamalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pakikipagtipan sa imong unyan, liwat na sinasakop asin iniiban niya mo an samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon. Samong ipinapamibi asin ipinapakimaherak na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan ni Nabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos asin sa imong kamurawayan. Ngunyan asin sagkod paman. Amen. Sa ngalan nin Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen.
Novena to our Mother of Perpetual Help. Please stand. Immaculate Mother, to
Diyos marahay na hapon po, mga tugang sa pagtubod. Ngunyan po, July 22, 2026. Para sa 5:30 p.m. Mass Intentions. Thanksgiving Mass, Dolot ni Agnes Rania. Thanksgiving Mass, Dolot kang mga minasunod, John Lloyd Basagre, Maripe Babagay and Family, Maridel and Tutsi. Petition Mass, Dolot kang mga minasunod, Agnes Rania. Petition Mass, Dolot ni Mama. Petition for fast recovery, Dolot ni Greg Peñaverde and Family. Petition for Father Ching Penetrante, offered by HCP. Para sa kalag ni Brigido E. Carmen, Dolot ni John Lloyd Basagre. Misa Common, Dolot ni Agnes Rania. Para sa kalag ni Gloria, Dolot ni Eden. Para sa kalag ni Gloria Eden, Dolot ni April Nenen Beltran. Para sa kalag ni Gregorio Jr., Gregorio Jr. E. Agnes, Dolot kang Regala Marcury Family. Para sa kalag ni Jos Leonard, Dolot ni Mr. and Mrs. Romeo Kitay and Family. Para sa kalag ni Leonzo, Dolot ni Marieta Villaflor. Para sa kalag ni Maria, Dolot ni Nimia Villoso and Family. Para sa kalag ni Nena, Dolot kang Samiliano Family. Para sa kalag ni Patricio E. Napoleon, Dolot ni Cynthia De Crito. Para sa kalag ni Dolores E. Eleuterio Sr., Dolot ni Mr. and Mrs. Eleuterio Penetrante Jr. Para sa ika-anom na aldaw of Novenario Sponsors, July 22. Novenario Sponsors, Elizabeth L. Remedio and Family, Arlene Almazan and Family, Mr. Michael and Mrs. Nereza Heratz and Family, Jordan and Manugo Family, Mrs. Anicia Pederis and Family, Mr. and Mrs. Domingo Palmes and Family, Mrs. Josepina Pasion and Family, Mrs. Bernardita Salvadora and Family, Mr. and Mrs. Willan Tangilon and Family, Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and Family, Luz Prades and Family, Mrs. Raquel Portugal and Family, Mrs. Lerma Durana and Family, Mr. and Mrs. Elmer Estrado and Family, Porlante Portuno Family, Cecil Pastoral and Family, Attorney and Mrs. Fer D. Zimbulan and Family, Mrs. Prisca Sapinoso and Family, Rosa Barbecho, Mr. and Mrs. Eleuterio N.L. Penetrante Jr., Susita Ocampo, Paja del Socorro Family, Mr. and Mrs. Eddie Braga and Family, Elaine May Aragon, Marieta Villaflor, Saraspe Bicaldo Family, and Belen Contreras. For the sponsors in attendance, the Women for Christ, PREX, Dolorosa Association, Divine Mercy Association, Cantate Domino Choir, Barangay Santiago Yang, and Ramsan Sogod.
Diyos marhay na hapon po sa Indo gabos mga tugang ki Kristo. Kita digdi sa nabwa, may pagmidbid asin pagkamuot ki Birhen Maria sa titulong Nuestra Señora di Katipanan. Ngunyan iyo ang ikaanom na aldaw kang misa nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan. Idolot man yato sa Santa Misang ini ang satuyang personal na intensyones asin mga kahagadan sa paagi ni Ina, Birhen di Katipanan. Ang satuyang celebrantes sa banal na misang ini, iyo si Reverendo Padre Frankie Eligoyo. Matindog na po ang gabos, asin maugmang tingog, awitin yato ang awit sa pagpuon. Bukas ang tatamin pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot. Nagkaalok sa gabos na maglaot. Naghahalat sa gabos na maglabot. Maglaot kita sa tataning pagtubod na nagdadara sa to sa buhay kang Diyos na nagtatao sa to nindagosan pasirisa sa iyang simbahan. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot. Nagkaalok sa gabos na maglaot. Naghahalat sa gabos na magabot. Makakalaot kita sa tataning pagtubod. Kung tugutan niya toan sa tuyang puso na mabatokan tataramon kang Diyos asin kan sa iyang biyaya. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot. Nagkaalok sa gabos na maglabot. Naghahalat sa gabos na mag-abot. Ang paglaot sa tataning pagtubod, bilog na pagkabuhay na pagbaklay, buwan sa pagkamundag, sa tubig kang pagbunyag, sagkod sa pagkabuhay, liwat sa kagurangan. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot. Nagkaalok sa gabos na maglaot. Naghahalat sa gabos na mag-abot. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot. Nagkaalok sa gabos na maglaot. Naghahalat sa gabos na mag-abot. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako
sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahiyarak malugod sa toang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinungan, sa mga taong marahai ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasambawi ika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking upong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos nakagurangnan, namimibi kami, warasan sa imong mga nasasangkuban, na mag-ugma sa danay na karahayanin kalag asin hawak, asin sa mamuraway na tabang ni Santa Maria, danay na Virhen, Nuestra Señora di Katipanan, makaligtas sa kamunduan ngunyan, asin makinabang kandaing tapos na kaugmahan, huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon.
Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Huli taan pagkamuot ni Kristo, iyo ang nagsasadol sa mo. Huli taaram niya mo na igwanin sarong nagadan para sa gabos. Kaya ang gabos ibibilang na nagadan naman. Nagadan si Kristo tanganing ang mga nabubuhay, daina mamuhay para sa sadiri ninda, kundi para kay Kristo na nagadan sa kanabuhay liwat para sa inda. Kaya poon ngunyan, daina kami maghuhukom sa kiisay man, susog sa sukulan nin tawo. Maski ngani ka ito hinukuman mi si Kristo sa sukulan nin tawo, daimi na iyan ginigibo ngunyan. Ansi isay man nayaon ki Kristo, saroon bagong linalang, andaan nakalihis na, an bago nagdatong na. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An sakong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. Magpahiling ka sako sa santuaryo. Pahilingan sako an sa imong kapangyarihan, asin kamurawayan. Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. Huli tamas marahay pa ki sa buhay, ang danay mong pagkamuot. Kaya uumawon ka kan sakong nguso, pasasalamatan ta ka mantang buhay ako. Iitaas ko ang sakong mga kamot, asin aapodon ko ang sa imong ngaran. Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. Magkakakan ang sakong kalag, asin mababasog. Maugmang mag-aawit ako nin pag-umaw sa imo. Mantang naghihigda ako, nagigirumduman ta ka, bilog na banggi, ikasanaan sa kong iniisip. Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. Dayupot sa imo ang sakong kalag, inaataman ako kanto mong kamot. Alagad, an mga nagmamawot nagadanon ako, mauhulog sa kairaruman nindaga. Ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. Matindog na po ang gabos para sa pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo,
asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Maduridig lumpa kan Domingong aga, nagduman na si Maria Magdalena sa lulubngan. Nahiling niyang hinali na ang gapong isinara sa pintuan kan lulubngan. Nagdalagan siya pasiring ki Simon Pedro, asin sa disipulo na padangat ni Jesus, sa kanagsabi, kinuaninda sa lulubngan ang kagurangnan, day miaram kung sa ininda siya ibinugtak. Nagtindog na nagtatangis si Maria sa luwas kan lulubngan, asin mantang nagtangis, duminuko siya tanganing maghiling sa laog kan lulubngan. Nakahiling siya ninduwang anghel na nakaputi, nagtutukaw sa dating namugtakan kan bangkay ni Jesus, saro sa pamayuhan, asin saro sa pamitisan. Hinapot siya kan mga anghel, babae, ta daw ta nagtatangis ka. Nagsimbag siya, hulita kinuanindaan sa kong kagurangnan, asin day ko aram kung sa ininda siya ibinugtak. Pakataram ka ini, nagsalingoy siya, asin nahiling niya si Jesus na nagtitindog duman, alaga day niya aram na si Jesus ito. Hinapot siya ni Jesus, babae, ta daw ta nagtatangis ka. Si Isay ang hinahanap mo. Sa paghuna na siya ang hardinero, nagsabi si Maria sa iya, kung kinuam mo siya, sabihi ako kung sain mo siya ibinugtak, takukuahon ko siya. Nagsabi si Jesus, Maria. Nagatubang siya kay Jesus, danga nagsabi sa tataramo na Hebreo, Rabuni, nan kahulugan, maestro. Sinabihan siya ni Jesus, day mo ako pagkaputan, taday pa ako nakakasakat duman sa sakong ama. Alagad, dumuman ka sa mga tugang ko sa kasabihan mo sinda, na masakat na ako duman sa sakong ama, asin sa indong ama, sa sakong Diyos, asin sa indong Diyos. Kaya nagduman si Maria Magdalena, dangan sinabihan ang mga disipulo na nahiling niya ang kagurangnan. Inusipan ninda siya na ang kagurangnan, iyo ang nagsasabi sa iya kan mga bagay na ini. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Ngunya na ika-anom na aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo sa kaumawan ni kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Katipanan, sa tuyang man pinagseselebran mo niyan ang sarong prominenteng santo na midbid po niya to, no? Santo kan simbahan, si Maria Magdalena. Siya po ang patron kan parokya dyan sa sentrong Bula. Kaya ngunyan sinda po nagseselebrar kan sa indang kafiestahan, no? Si Santa Maria Magdalena. Siguro dakol naman ang knowledge ta kaaraman ta manunungod ki Santa Maria Magdalena, pero uya pa ang nagkapira kung si isa ining santong pinagseselebrar niya to ngunyan na aldaw. Enot, si Santa Maria Magdalena, iyo po ang babae na kung sain pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo, no? 7 demonyo pinalayas ni Jesus. So binulong siya. Ibig sabihin, bako man itong possess na diabolical possession na itong si Santa Maria nagwawala. Pero sinasabi naman, may 7 demonyo sa iya asin pinalayas ini ni Jesus. Siring man si Santa Maria Magdalena, saro po sa mga debotong parasunod ni Jesus, devoted followers of Christ. Siya man, presente duman sa pamitisan kan krus ni Jesus. No? She was present at Jesus' crucifixion. Habang dakol sa mga disipulos ni Jesus ang nawara, nagdurulag,
ining babaeng ining pinagseselebrata ang saro sa nagdanay. And base sa satuyang ebanghelyo, saro siya sa nakapagsaksi or nakasaksi kan pagkabuhay ni Jesus, nakahiling kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Siya ang nakadiskubre kan lulubngan na mayo ng laog. No? Iyan ang nadangog ta sa satuyang ebanghelyo kay San Juan. And siya ang enot na nakahiling kay Jesus pakatapos na si Jesus mabuhay liwat. So bako ang sa iyang ina si Maria, na satuyang si Maria, Virgen Maria, bako sa 12 disipulos enot nagpahiling si Jesus kundi sa babaeng ini kay Santa Maria Magdalena. And si Maria Magdalena ang nag-ako kan pagsubol, commissioning kan mahal na Diyos na baritaan ang sa iyang mga disipulos na siya nabuhay liwat. So siya ang, sabi nga kayan, apostol sa mga apostoles. Ano? Apostol sa mga apostoles. Ta siya, bago pa ang mga apostoles nagbareta kan pagkabuhay ni Jesus, ining si Maria Magdalena ang enot na nagbareta sa sainda. Siring man. Iyan, apostol sa mga apostoles. Igwa po ning sarong common misconception pag-abot ki Santa Maria Magdalena. Ano po ini? Siguro dati iyo man ang pagtubutan na si Maria Magdalena iyo itong prostitute na pinatawad ni Jesus. Iyo. Kaya nga ni, di ko lang sure, pero siguro iyon ang inspirasyon kang kanta ka ito ni Freddy Aguilar, itong Magdalena. Magdalena, ikaw ay sawing palad. No? Sarong babaeng, istorya kan sarong babaeng prostitute, tapos nginaranan duman sa awit ni Freddy na Magdalena. Kasi kita, tiga-associate ta si Maria Magdalena duman sa babaeng prostitute na nadakop na nakikidurog or nakikiapid. No? Ito ining si Jesus Dominoko nagsurat sa daga. No? Pero, sa banal na kasuratan, dahil po sinasabi na si Maria, iyo po ang babaeng idto. No? Kaya dapat maging malinaw iyan sa satuya. Si Maria Magdalena, bako pong prostitute. Okay? May mga nagkapira pong pagmidbid, paghiling, ang iba-ibang simbahan, pag-abot po kay Maria Magdalena. Kita bilang Romano Katolika, inuunrata siya bilang sarong santo na pinagseselebrata ang aldaw, ang kapiyastahan ngunyan na aldaw, July 22. Sa iyang, ninhulikan sa iyang pagiging faithful, dayupot na disipulos ni Jesus, asin saksikan sa iyang pagkabuhay liwat. Pero sa Orthodox Church, kung familiar po kita, no, Eastern Orthodox Church, si Maria po pigbe-venerate man, pigmimidbid man, bilang sarong mere bearing women. Saro siya sa itong may darang pahamot, ulor, kan magduman sa lulubngan. Iyan ang pagmidbid ninda sa kay Maria sa Orthodox Church. Sa mga protestanting simbahan, Protestant churches, iyo man yan pagmidbid ki Santa Maria Magdalena. Itong halos parehas man sa Katoliko. Minimidbid siya bilang enot na saksi kan pagkabuhay liwat ni Kristo Christ resurrection. Ngunyan, sa pagselebrar niya to kan sa iyang kafiestahan sa laog kan ikapitong aldaw, ika-6 na aldaw kang sa tuyang misa nobenaryo sa pagpintakasi niya to kin Nuestra Señora di Katipanan. Uya ang nagkapirang punto nin pagirumdum sa sato ngunyan kan duwang babaeng sa tuyang pinagseselebrar. Si Santa Maria di Katipanan asin si Maria Magdalena. Enot, ang mga babaeng ini nagpapagirumdum sa satuya na sindang duwa sa bilog nindang pagkabuhay namuot sa mahal na Diyos or namuot tanindaan mahal na Diyos. They love Jesus with their whole heart. Ano? They love Jesus with their whole hearts. Si Maria, ang ina ni Jesus, obviously bilang ina, namumutan ang sa iyang aki.
puon sa kapinunan. Puon sa kapinunan. Puon duman sa punto na si Maria nagsabing iyo sa imbitasyon nin mahal na Diyos. When she said yes to God's plan and remain faithful throughout his life or her life, ipinahiling ni Santa Maria ang sa iyang pagkamuot kay Jesus sa Diyos. Si Maria Magdalena, paano naman ipinahiling? Mary Magdalene loved Jesus deeply after she changed her life. He changed her life. Pagkatapos na bago ni Jesus ang sa iyang buhay. Pagkatapos katong conversion, ipinahiling ni Santa Maria Magdalena ang sa iya man na pagkamuot. Ano ang ginibo niya? She followed him and stayed close to him. Ang sa indang pagkamuot, their love reminds us to put Jesus first in our own lives. Dakol kitang pinapahalagan sa buhay bilang tao. Ang satuyang sadiring pamilya, ang satuyang trabaho, ang satuyang yaman, mga pagrurugaring. Ngunyan, iyon ang enot na pagirumdum kan duwang babae. Kita maninigo kun an pagkamuot enot yaon sa Dios. Magayon man na namumutan tang satuyang pamilya, trabaho syempre, yaman syempre, asin pagrurugaring, mga bagay na importante sa satuya. Pero ining duwa nagpapagirumdom, enot tang kamutan an mahal na Dios. Siring sa sarong awit na pinagrurukyaw ta, sinasabi niya to, an kahadean in Dios inuton ta, siring man an katanosan. And iyan ang pinakaenot na pagirumdom sa satuya. Ngunyan. Ikadua, ang duwang ini nagdanay, naging dayupot sa mahal na Diyos maski sa oras ning kasakitan. They stayed faithful in difficult times. Nagdanay. Ang pagkamuot, bako sana sa panahon na madali ang buhay. Maugmaan buhay. Ang pagkamuot, urog na totoo, kundawa sa kasakitan, ini namamatean. Nagdadanay. Iyo kuta po baga ini ang pinagsusumpaan mga kinakasal, kan mga nag-aaragom asin kinakasal. Sinasabi ninda, for better or for worse, in sickness and in health, or in health. Kaya lang, pag yao na, iyon na yan. Pag may problema, sasabihon, kaya na yan ni Mrs., kaya na yan ni Mr. O kaya, problema niya man iyan. So bakong araw kayan pag-abot sa mahal na Diyos. Si Maria, asin si Maria Magdalena, remain with Jesus at the foot of the cross when many others had left. Bangayo po. So kaito nagparasunod sinda kung sain pinagmuraway si Jesus kan mga tao. Kusana sa aki ni David, pigsusurunod siya. Yaon duman si Maria, asin si Maria Magdalena. Siring man sa iyang mga disipulos. Pero kan panahon na ning pagsakit, si Jesus pinag-uusig na. Ang saro nga ni hinapot, baba kung kaiba mo ini, binayaan na, pinagnigaran na, dahil kumidbid ang tawong iyan. Lalo na duman sa pamitisan kang krus, ang nagdanay sana, iyon na ini, pati itong disipulong namumutan. Sabi duman sa Ebanghelyo ni San Juan, near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdala. Iyo lang niyang nagtiner. Dawa na masakit ang sitwasyon. Bahong araw kan mga disipulos na nagdurulagan, ining duwa, they did not run away because of fear. Their courage teaches us not only to love, but also to remain faithful to God, even when life is difficult, painful, and uncertain. Magayon na kita nagpapasalamat, pag may magayon na nangyayari sa satuyang buhay, maduman kita sa simbahan, opisina, mapalista po, thanksgiving, pasasalamat, na-attender pa kita ning misa. Pero pagapot ning kadifisilan, nagpapasalamat pa daw, nagdudulok pa daw kita sa mahal na Diyos. Pag may problema, nagdudulok pa daw kita sa mahal na Diyos, o binabasol tanaan mahal na Diyos, binabayaan tanaan mahal na Diyos. Kaduwang pagirumdom, arog sa duwang ini, magdinirman kita, magdanay man kita sa mahal na Diyos, minsan ang sitwasyon
masakit, bako sa nasa karahayan, kundi sa kasakitan man, magtiner kita sa mahal na Diyos. Ikatulo, ang duwang babaeng ini nagpapagirumdum sa satuya, na ang mahal na Diyos dapat ihiras sa iba. Ang duwang babae, si Maria, si Maria Magdalena, they became bearers of Christ to others. Dinaraninda si Jesus sa iba. Ano po ang nangyari? After Jesus rose from the dead, Mary Magdalene was the first to announce the good news to the resurrection, duman sa ibang disipulos. Si Maria, kaibahan, kang nagpupuon pa lang ang simbahan, kaibahan ang mga disipulos, tanganing pakusugon ang sa indang buot. Pag kita, nagaako kan mensahe kan Dios, dapat arog man po kayan, dailang nagtatapos sa sato, sa sadiri niya to, imbis ihinihiras taman ini sa iba. Paano tayo ihiras sa iba? Either through words, sa paginin pagtaram, o halik kang simbahan, dapat hinihiras mo kung ano ang mensahe or ang tataramon kang Diyos na sa imong nainanyog. Or kung daiman kaya, maikitang kakayahan sa pagtaram, pwede tang gibuhin yan through actions, sa paginin, hiro-hiro, gawe. Kaya pag nagsimba kita, halik kita simbahan, sa paghinanyog kang tataramon, pag ulit, dapat daradarata si Kristo. Dapat nahihiling or nadadangog yan sa satuya. Ironic baga na halik kita sa simbahan, tapos dahi tamandara si Kristo. Ang gawe ita, iba man, halik, kaya baga minsan nasasabihan kita, mamaya, halik ka pa lang yan sa simbahan, pigpaparaiwal mo na naman si kataid ta, si agom mo, si Papa. So, pag inako niya to si Kristo, dapat arog ki Santa Maria, asing ki Santa Maria Magdalena, dinadarata ini sa iba. Dapat we also become bearers of Christ to others. Brothers and sisters, Saint Mary Magdalene and the Blessed Virgin Mary show us what it means to be faithful disciples. Sa papa nung paagi, sa paagi kan pagkamot sa Diyos. They loved Jesus, stayed with Him in hard time, and shared His message with others. Kaya, may we follow their example by trusting God, remaining faithful, and bringing His love to everyone we meet. Saint Mary Magdalene, pray for us. Our Lady of Katipanan, pray for us. Matindog po kita para sa pagmibiinin banwaan. Kaiba ni Virgen Maria, Nuestra Señora de Katipanan, magdulo kita sa Ama, pano nin pagtubod, asin paglaom, asin idulot ta sa iya an sa tuyang mga kahagadan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayok ang simbahan, magdanay na may marahay na aarogan, ning masarig na pagtubod, asin matanos na pamuhay-buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Tanganing sa tabang kang pamibi ni Santa Maria, ang mga yaon sa serbisyo publiko, maging dalisay sa saindang pag-utob kang saindang mga katungdan, para sa katiwasayan kang banwaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga ina sa satuyang komunidad, makaarog ki Birhen Maria sa saindang mamumuton na pagpadakula kang saindang mga aki, asin sa pagtukdo sa inda kang pagtubod. Mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, makamati ning ranga, asin ginhawa, huli kang kabutan kang mga nag-aataman sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong mahal sa buhay, mag-erok na sa harong kang langitnon na Ama, kaiba si Santa Maria. Mamibi kita sa kagurangnan. Ama, hinanyugaan mga pamibi kan mga aki mo na nagsasarig sa imo. Sa pag-ampon ni Virgen Maria sa muyang ina, Nuestra Señora de Katipanan, mapasamuyan katuninungan sa daga, asin makamtan ang kamurawayan sa langit, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
sa sarong pagpareta ipinasapot. Kung ano sa imo ang ipinagbubuot, nakuhanan na kayo kanenot, asin pinagpuro-puro, mangingidang ka, asin mga sa Diyos ipinaubayan sa diri. Asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ika nagsabi. Uyaan o rihipon kang kakulangan, mangyari susuksa sa imo itinarang. Uyaan o rihipon kang kakulangan, mangyari susuksa sa iyong itinarang. Nautot sa kapanahon ang kabuuan, kanagpili sa imo sa kapinuan. Matilog po ang gabos. Mga bagay sa puso isinaray, mahuyo nag-atang ning buhay. Ano ning pagtubod. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako aan mga pamibikan sa imong banwaan, na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, ina kan sa imong aki, daing pamibian masayang, daing hinahagad ang daing makamtan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos na danay asin minsan saen, magpahayag kami nin pagtubod na makangangala sa kauswagan kan gabos na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kandungawon mo an sa imong surugoon sa imong kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kayan hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog sa kaugmahanin magkairiba na nagsasabi.
Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin girari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asing pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya po sa Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Kan mga banal na apostoles, si Santa Maria Magdalena, asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon.
Matindog po ang gapos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama mo na yamong sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya ngunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin palay kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya maan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon, ang Amen. katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be.
Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Minapasulog sa imo ang maluya sa dagat. Daing lawod, daing tingog sa kamot kan mapusog. Pinapasurok sa imo ang sadit sakit pagkatan katanosan sa Diyos na makakamha. Sisay ang inaraman sa tanging kasakitan. Ang inangin katolinongan, ang inangin kalikasan. Minapasulog sa imo ang pilit na inalehan. Katalikasan na maugmang Minapasulog sa imo ang banbangon pantayan. Sa atubang ni Maraon, agamon agaman. Sisay ang inaraoman sa tanging kasakitan. Ang inangin katolinongan, ang inangin kaligtasan. Matindog po ang gabos. Kapito kita, mamibi kita, kagurangnan kaming nag-aako kan mga langit no na sakramento, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing nag-uugma sa pagrumdom kay Santa Mariang Virhen, sa pag-arog sa Virhen Mansana, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos samo, huli kay Kristo na samong kagurangnan, Amen. pamibi sa ikaanom na aldaw, maluhod po. O inang malinigon, Virhen de la Limpia Concepcion, mahal na patrona kaining samuyang banwaan, an sa imong mahal na ngaran, mabini, urog kabanal, alagad inaapod kanya mong ina nin katipanan, hulitakan kami, agawon mo sa panganib nin
pagkagutom na nag-abot sa muya, haros ta garadan nakuta na kami, kundai an sa imong mabagsik na tabang. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, malinigo na ina, nadailugod mangyayari ang siring na panganib. Ave Maria, panunin grasyan, kagurang nanyaon sa imo, paladen ka sa kababaihan, asin paladen ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, Ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kang samuyang kagadanan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordies oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filitui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Salamat po sa mga sponsoring groups niya to. Ngunya na ikanom na aldaw an Women for Christ, PREX, Dolorosa Association, Divine Mercy Association, Cantate Domino Choir, Barangay Santiago Yang, asin Ramsan, and Sugod. Si mga may kumpleanyo po, ngunya na aldaw, digdi po sa inutan. Birthday, celebrators. Dios Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya man sa mong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa mga tugang nyamong ini sa imong surugoon, nangunya nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring manan sa indang familia. Irayo mo sa tentasyon, kahilangan asin anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Matukaw po ning madali, sa tuya pong dalanon, giraray, sayaw kan mga youth sa tuya pong Jubilee Song sa pagselebrar kang 450th year kan parokya. Pitongpulo may 5 taon sa tong ginigirumdom. Ikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingowa. Kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon. Mayo din pag-asenso kung kita nagsosolo-solo, gabos magmaigot. Sararo kita ki Kristo, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Saro kitang hawat, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita, iharubay ta, an marhay na bareta, katotoohan pagkamuot, asin an hustisya. Ingatanan kapalibutan, mga dukha asing maluya, mga tulay sa tong itutugdo, sa pagkamuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. O Inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalanin buhay. Ika-ina ning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon.
matindog po ang gabos. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Katipanan, asin ni Santa Maria Magdalena, bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Irukyawi ng Birhen na inang katipanan, ang simong kaakian, minatulong ng aral, makawiwiling ina, at banwa